Биһиги сылын айы боларын курдук. Үрәкпит жыла түмүктенерин Дора быстапканан ду, кәнсеринен ду, дора күрәктәһинен ду, әбәһәт түмүктү хатачы бит. Биһиги оскола битигәр бу хыллар усталара отуттан такка волонтер учталлар үлелән келлиләр. Бүгүн эһиги көрөккүт 16 волонтер учутал үләтин. Бу манна биһиги аңардас иһинен иңин эре жарыктанмаппыт, биһиги дробиябытын тупсаран арахнай спортивнай жарыктар, өйбүтүн сайыннарар жарыктар, ыры тоюк болар. Бу ләләбит сыллар бут усталары гар биһиги кен тутта аттыбыт, холобра биһе сколабытыттан сәттә меңа хаңалас улуһун мастerdара истененнер. Такыбыттара, онна прикладной искусствоға үлелер мастер такыбыта, онна бир, олата ақсыз кехибит, Саха Республикатын народун мастері болбыда. Бихи итилерінен наха кен туттабыт. Онна бир мастер волонтер бут, Василий Николаевич Романов, билеген аухон үхіс сағығар хиджар, кені бұлырын Сахада спордун мастерын норматын толар бұда. Хети курдук биһиги хүрдәк улахан сетихилер битинен кен туттабыт. Бу дияга тақ оларан қалбаққабыт. Биһиги общественный үләға активнайдык кыттамыт. Бәйбит үйебитин ухатабыт.